these patterns come from our environment. So if we think about the koru, the fern, ponga. Ko ngā mahi a te ringatoi. If we just think about the environment in which that lives in, where it comes from, what atua would that be associated with? He whāngaihia I ōna pūkenga ki te hunga e hia kai ana ki ngā mahi toi. Te nui ngā te wā ka aro ki ngā kōrero e pāna ki rā tohu, nā te eti o te wā toru haora, no e hoka ka piri mai rātou ki taku taha. So with that in mind, ka tino aro ki ngā kōrero. Koe nei te tau tuarua o te Wānanga Kōwhaiwhai o Te Whare Hau Tutūs. Ma Jayden Hokianga o Ngāti Urunumia e whakahaerehia me pēwhea te tā I ngā momo Kōwhaiwhai. Pretty much the aunties that I work with asked me if I'd be open to sharing some kōrero around Kōwhaiwhai. I was a bit hesitant at first, but you know, we're in our second year now. Ka whai wāhi ngā ringatoi nei me pēwhea te tā I ngā momo Kōwhaiwhai, pērā I te koru, te mangupare me te pūhoro. Karawhiua, yeah, just me he mea ka hia koe te whai I tēnei ara tukua. Whai, just have fun as well. Thank you finally for coming out, taking time away from your partner and coming and spending your evening with us. Hopeful, even if you learn one thing to me, then that's a success. So if you got more than that, or even better. Ka mutu ko te whāinga nui mo te Wānanga nei, kia hanga ngā ringatoi I o rātou ake Kōwhaiwhai, mā ngā pūkenga o tēnei Wānanga. Macie Kuki, Aukaha.